السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda tandike twakoma twabela inzine esatu okitegedde okuva waggulu paka wansi kati tugenda okuva waggulu paka kweno line bate mujiraba naye inshallah tugenda kweno yokumeka yokuna tufanye ko line 2 then line 2 sikwa kisemba tumalize inshallah taala. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. يا ليتني لم أشرك يا ليتني لم أشرك. والله سبع الله تاس الشرك وانا شرك مبينيو. نعم أكبر الكبائر يزابي يسنغو بنيني أجتقد. يا ليتني لم أشرك وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا. akasemba yo kagamba katya laqad kawanvu watempola mpola laqad ngabodamu laqad ظلمك لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه تugena bigata laqad ngabodamu laqad ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه katubiga tulabe. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. kati obagenda kukimirako kama niaji لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. بارك الله لكم. سبع الله سبحانه وتعالى باgali mwina batugoberera era bayigiriza okusoma Quran ekitabo ekisinga ebitabo byonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna kitwe era tukikwate tukiyigize ne bannaffe. Allahumma amin. Kino ekitabo kyolaba kyetusoma tukitabo Iqra era nga tuli mu final touches tubuze line zino 2 eno neno tumalirize eno volume eyokuna then tugende ku volume eyokumeka eyokutaano biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Okay, tukomyao inshallah tugende mu video yafe yokumeka egenda okubanga esemba yo mu volume eno. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.